ke Rainbow of Sounds Music School kepada Nakshonong Maubri Riboy District ke baju perlong Sisin Citayo ha ke sisa janya Little Flower Higher Secondary School Maubri kedon bunjait kinukom hikai ha ke liang ke tem keput bat karwai ke siau kikena akibahan news dem senang kila banwan pentebit ha ke music school bat dam jinge na ke bentai ke larang baru banwan pentebit ha ke music school. Haka jing pentingna ban senano ya kemadan nilai kai football ke bapaka haka senong Buda Hari Boy District da ke balawan banbu da maunong rim bantai ya ketika madan da menteri ramba ke jela Konrad K Sangma haka jing don lang jong menteri sarkar wopet ya ketanat ki kami lekai uba Syaklir Warjri kinong ilam jong Riboy District Sports Association kilayo ya kalat ban lej yesim benta ketika jing ilang bu maunong rim ke balalong haka Santerik Ulber Arjar Arpsau kena kerhun kalau aku play kerpang ya ke sarkar kebalala ban pen urlong ya ke jing pos new jong ke distrik Riboy ban donno ya ke madani lekai ke bapaka bat kebalong katkum ke jing don kam jong nang juk thamai ke bamantah uba RB Shadap ubri presiden jong ke RBDSA haba keren sakilat pathai kubor hadin ketik jing ilang ulong ba ke RBDSA rengkat bat ke nong lekai jong ke distrik kitab da ke jing kemen ke bakrau halor kena ke jing penpoi ke sarkar ya ke jing rap ban penyo ya ke madani lekai ke bapaka hapo ke distrik Riboy hak bau ba RB Shadap walaupun pauru ya ke jing kuplay ke bakerpang ya ba Meral Bons im ubari UMLA ke longpo ubala don benta bah ban wanra ya kena ke skem ha Buda uni unong ilam jong ke RBDSA ula don ru ke jing kermen ba kumbala penmang ban pendem ya ke jing sina hapo ke khat prabenai on sala ban plino ya kena madani lekai ke bathamai tanong konge nga penpau ke jing sungu yo blay bau la penla yang i kum ki official jong ke RBDSA mania don lang ha kena ke sengi nak benta kena ke jing bu yo mau nong rim nak benta kena ke artificial football top hangnya ha Buda kum juru ya pi ki media ki bala yawan ha kena ke sini ki bala yarap ya kena ke function ban yo ban bena ban tip ba ya kena ke jing yo jungi ya kena ke artificial top football ground kena ke long ka ke bangimla krem dapat pau ke jing songo ya kena ke sarkar ya chief minister ya sport minister bat ya local MLA gujongi mana kenumpo iba Meral Bon kibala penurlong ya kena ke coach new jongi kum kinong kitkam jong ke RBDSA kena ke di kejing nut kebala ki post ngam kebala lai ndai dang menta ka urlong bat kena ke jing yo jong kena ke Buda ya kena ke football artificial turf kalong kajing mentoi nak menta kun samla jong kena ke dong bat kumbau chief minister mene ula penmena bangin sayoru ya ka synthetic track ka kaban long ka nagbenta ki jingila ka ki babunja hangte hapo chinchana hapam sim kataru long ka we na ki jing kersyan lane ka jing ai ki jong ka ni ka sarkar ya ka dong ka jongi kane hangne ka ni ka dor kumalaong kan poi kumba hapo ka karwei krur ka ni ka chinchana ya ka ban sale ya ka ni ka synthetic track kan poi kum khatlai krur ya ka ba onsa bu ya mau nong rim hapo kan ke shibna ye kumolong te kini ki ba kan ke sarkar kala le langbau chief minister ni kum ka Riboy District Sport Association ni penpau ju sumu te haka juga porru ni kerpat ya kan ke sarkar langba jong pi ki media ba langba kan ke jingkran jong ni menta ba ngidang don sibun ki bangidon kam ya kini kum kini ki development hapo jong ka district ke jongi kamtam ka jingi de bak sport kum ka te kamadan kurkalang kabangila ka RBDSA kala bat ya ka te ke jaka na ka benta ke life hosnem ni community ba ka sarkar kan thai khamat cha ka te kamadan ru bat kum juru ya kamadan sning ke badon ha ka sunong jong ka patarim ka turu de kamadan ka bangi jupenun kam kum ka RBDSA nangta kamadan ka badon ha lihar kabade ka way lagi badan ki bangi jupunan kam haman lagi lik ki jongi hapo kini ke laisnam bagi dang bun ki madan ki ba ki bangi dang don ha kalenti ki bangi dang kuak bakan ke sarkar kan le ai nak benta kejing mentoi jong ki kut samla jong ne kadong te ha ne ke sengi niwan kenang niwan ayo sentiu niwan ayo ki mofler dag jairan dia kum kadak kejing songu ya chief minister badi ka tim ka jongu bad ha ka juga perlu ni penpau ke jing sokmen bakane ke jing yo jong ko Buda kadi ke jing yo jongi kum kari Riboy District Berwoi ka RBDSA ka yeng na ka benta
bangin kentiu ya ki kun samla ha ka jing lakai dia ba ki yo kino ki sinong kino ki dom kino ki area kade ki jing yo he jong ka district Brokaway keblai sibun ya chief minister ya ka sarkar ya ka tim ka jongu lang ba sport minister lang ba lokal MLA mengingi skam banang ne sakman ginang yo susu ya ka jing kurku namar kane ka district ka sei sibun sisha ki noila ka sport ki bapau hakane ka Meghalaya games kola dep ilawan baar ha ka medal tali bat kade na kata daw hi ba kade ka sarkar ka pechmat ba kala donru ka jing sngo ba ya kari boy dehi banai te kumba uloong mentagasngi ini ki jing la jong ki kun samla ban mi sakmat ha ka jing la kai ha kane ka Meghalaya games kala keren beri wah kata bat kane ka galong ka kalat yang ni menginang yo syu ya kini ki jingerap kam tam ha ka jing dei bat kimadan babaha apo jong district ka ketika kam jong hi balada don kano ka jing thut ha ka ba pniai lane ha ka ba trei ya kane ka jing trei tingi na ka RBDS ngin nom song thai ngin wat hi ya kilak kilenti kum no ba kane ka jing trei kan ya stat om dei tang ya kane ka club hindrei mangi kum ka RBDS eru ngin ya wat lat walanti ngin trei stom ba kane ka urlong kam kloi kum bau chim minister lokular apo kat prabnai